Bluetooth mode. Come, let us pray. Egameni loThixo uyise, uThixo unyana, uThixo moyo ingcwele. Bluetooth mode. Emva kwemini nje somandla sisondela phambi kobuso bakho, Thixo wethu oyingcwele. Sibonga Nkosi ufefe lwakho nenceba yakho. Sibonga Nkosi uhamba nathi ebudeni beviki. Wasigcina, wasiseza, wasondla Thixo wethu onamandla. Nasibuka Nkosi emva siyamangala, sibuka Nkosi uthando lwakho lungaka. Vuma ke Nkosi nanga lesi sikhathi singene Nkosi ebusweni bakho. Vuma somandla sisondele ezinyaweni zakho. Vuma Nkosi sithethe nawe ngobusuku. Vuma Nkosi Thixo wethu sisondele kuwe njengoThixo. Vuma Nkosi nasizakuzwa ilizwi lakho bawethu onamandla sizifihle kuwe. Ngena ke Nkosi nokungena kwethu nasingena kulomthandazo. Libongwe libatshazwe igama lakho elingcwele manje naphakade. Amen. Mangithathe ke lo mzuzu friends and greet each and everyone ngobusuku osibukeleyo ngale njikalanga egameni lomfeli nomvukeli wami onguYesu Kristu. Friends, allow me to take this opportunity to thank God ngokusivumela sisondele ngobusuku ebukhoneni bakhe sizokuzwa ilizwi lamazwi akhe. And so let us get our scripture reading for tonight in the book of Judges chapter 6
In the interest of time, let us only read verse number 12. We read it in Zulu. Ingilozi kaJehova yabonakala kuye yathi kuye uJehova unawe qawe elinamandla. Ingilozi kaJehova yabonakala kuye yathi kuye uJehova unawe qawe elinamandla. Kwi-language yesilungu la line yokugcina ithi oh mighty man. Masithandaze, mazwi omlomo wami Jehova, ukuzindla kwenhliziyo yami, makuthandeke kwamukeleke kuwe Jehova, liwa lami, dwala lami, nomkhululi wami, manje naphakade. Amen. Friends, allow me to do a brief reflection on this passage sifundileyo. Kuba uzayifunda yonke uzawubona sihobiswa ngomuntu ogama lakhe lingu Gideon. And Gideon was among Masrayeli abalekile azifihile in the caves. Emveni kokuba uThixo abayekelile wabayekelele esandleni samamidian. Uthi ke lo mbhali bathe nabamonile uThixo benza izinto ezingalunganga kuThixo wabayekelela uThixo phansi kwesandla samamidian. And so when bebhaqile bezifihlile kulandawo bekuyo uthi ke lo mbhali for 7 years uThixo ebanikele esandleni samamidian. And so la sifunda khona kuthiwa amamidian abebahlukumeza ngeyona ndlela inzima. And when kufika lithuba for them ukuthi baye emasimini bebehlala betshale, and when it is time to harvest, then amamidian efike athathe yonke lanto bayitshalile. When behleli bezifihlela ndawo bazifihle kuyo, uthi ke umbhali babubona ububi babo, babona ba into ezobanceda it is to repent, bafune ubuso bukaThixo, and benza ke ngalondlela bazivuma izono zabo, ngoba uThixo xa sisivuma izono zethu unyanisekile ulungile yena kanjalo ukuze asixolele izono zethu. So nalapha ke uThixo uthi ke lo mbhali wabeva uThixo, and wathi nakabeva, and he sent an angel kuGideon. Ithi lengilozi nayifika kuGideon ithi kuye, oh mighty man of valor. And isho kumuntu ithi mighty man kumuntu osifihlile obhaqile. And the question ethi, how is this coward a mighty man? How is this coward is fihle kule ndawo isifihle kuyo athi uThixo he is a mighty man? Kodwa lento iyabonisa uba uThixo when esibiza akasibizi according to i situation esikuyo, kodwa usibiza according to i destiny yethu. Because ehleli nje laphiyana impilo yakuThixo akamboni engumuntu wekuhlala in the caves. And so when uThixo sibiza ke usibiza engajongi i-situation yethu yanamhlanje. Uzawukhumbula ukuthi when the wind was calling Abram, wathi uThixo, no, you are not Abram, wena ungu-Abraham. When the wind was calling Usarai, wathi uThixo, no, you are not Usarai, wena ungu-Sarah.
And when the wind was calling Jacob the deceiver, what uThixo kuye, and Jacob was like, no, you are not Jacob the deceiver, kodwa wena Israel. So iyabonisa ke lento ukuthi uThixo yena akasibuki ngalendlela abanye abantu basibona ngayo. And so when uzibona uyinto, when bakubona uyinto ingento, uThixo uthi kuwe, oh mighty warrior. And when uzibona noma abantu bekubona ungento yalutho, uThixo ubona umshumayeli. So uthi ke uThixo kuGideon, oh mighty warrior, oh mighty man. Now ndifuna ke siqhubekeke la story. When uThixo athi Gideon, khangela amadoda oza kuya nawo empini uyokulwa namaMidian. Uthi ke ithi ke leBhayibheli wafuna amadoda angu 32,000 azoya nawo empini. Wathi uThixo kuGideon, maninzi lamadoda, we need to remove amanye walamadoda. And uThixo wathi uGideon, maninzi lamadoda. And umuzo uthi lempi yamaMidian akangamaMidian wodwa, ithi iBhayibheli yayingena nama-Amaleki nezinye zezizwe. So lempi yinkulu, kodwa uThixo uthi kuGideon, phungula amadoda ozaya nawo empini. And now ithi iBhayibheli when ephungula uGideon, uthi uThixo kuye, remove men who are not like-minded. Remove men who are not like-minded. Okwesibini athi uThixo, khangela amadoda oyikayo nawo uwa-remove. Athi kuGideon kula madoda ngibani umuntu oyikayo? Kube khona amadoda immediate awu 22,000 athi no ways thina siyoyika. Athi Gideon, it's cool, you can be released. Washiyeka na 10,000 yamadoda. And so now qhubeka le story sizabonisa ukuthi kule 10,000 waphinda uThixo kwakhona wathi no, maninzi lamadoda, phungula lamadoda. Kodwa indlela ozawaphungula ngayo ngoku, wathathe uye nawe emlanjeni. When ufike emlanjeni ukhangela indlela azawusela ngayo. Uthi ke lombhali when efika lamadoda kwakhona akhamanzi ngesandla asela amanzi. Kwakhona ithi iBhayibheli they were drinking like dogs. Uthi iBhayibheli. And so when ekhangela uGideon wathi lamadoda lawa who were drinking like dogs, madoda noko ningakhululeka. Washiyeka naba bebesela ngesidima besela ngezandla. Ndiyaphila lesi story. Kukhona abantu kwaluhambo siluhambayo, kufika ithuba lokuThixo atrime athi laba abalufanelanga oluhambo noma olulubizo ndikubizele kulo. And this part yokuthi abantu abatrime uThixo, it is not nice, because abanye siyabathanda uhlala nawo, abanye sisuka kude nabo, kodwa uThixo ufika umzuzu ba abatrime. And okwesibili endifuna ukuphawula lapha, kukho ithuba loba abanye abantu koluhambo uThixo kufuneka ushiyeke nedlanzana, ngoba uGideon uthi lo mbhalo wagcine ashiyeke namadoda awu 300 from 32,000 to 300. Wakhona abantu abasala. So abanye abantu badalelwe nje ukuthi sihambe nabo umzuzwana, kodwa singayinabo kule ndlela noma koluhambo uThixo afuna sifike kulo.
Kodwa esithathu into enifuna ukuyiphawula ngalesi story yinto yokuba when time ifika lokuthi abanye abantu esihamba nabo kulolu hambo basale msuthukisa ubiza abanye abantu ukuthi bafake ngabamenemene no uThixo yaphungula uThixo lamathuba okuthriwa kodwa kanizawuyeka ndifuna sifike kulandawo ethi sometimes apha uhambeni siluhambayo sizibona singenawo amandla kodwa uThixo athi wena you are a man, you are a mighty man. So umthandazo wami ukuthi njengoba uGideon wayehleli in the caves uThixo wambona. So umthandazo wami ukuthi uThixo angasibona nathi kwindawo esisifihle kuyo. The Bible says Gideon was hiding in the caves. So some of us we are hiding in pain. Some of us we are hiding in disappointment. Some of us we are hiding usize sikulo. But my prayer tonight is that may the Lord, may God seize us with pain landawo sizifihle kuyo. And my prayer is that Thixo avula amehlo sibone le ndibonwa ukuthi kusingaziboni ngalendlela ngoba when uThixo sithi si weak uThixo uzalento ethi you are strong. When sithi ingathi we are failures uThixo no, you are not a failure but you are a success. So difuna sithandaze nganomagama lasakhumbula lengoma ethi let the weak say I am strong. So and let the blind say I can see. So I don't want us which nasisibone njengabantu aba weak, but I want us to see ourselves singabantu aba strong, singabantu abafanele ukuhamba noThixo, abangabantu uThixo athe kule ncwadi I know the plans to prosper you and plans to give you hope. So bendi nanomagama entambama za kuphindela emthandazweni friends amagama okusikhuthaza namagama athi lendlela sisibona ngayo sometimes sisibona si weak kodwa uThixo namhlanje uthi oh mighty man of valor. So ndifuna sithandaze ngalawo magama endamba manje khamende ekathandwa nguThixo ukuthi uThixo nguThixo osinika amandla nasingena amandla. uThixo nguThixo esithi nasiphelwa lithemba avusele lithemba. Come, let us pray. Bawethu ingcwele yise uNkosi yethu uJesu Kristu. Nangu luhaja Thixo wethu namandla wena usenguThixo. Uthembeka kwakho Nkosi uhleli phakade naphakade. Sibonga Nkosi ilizwi lakho elinamandla. Sibonga Thixo wethu ukuthi ngalo uyasikhuthaza. Heavenly Father, we come before you. We come before your throne. Sinalo Nkosi elinye ithemba lethu nguwe. Nguwe Nkosi umqalisi nomphelelisi wokholo lwethu. Ngakho uThixo simaziko ngaphandle kwakho. Ngambatha nathi Nkosi kulolu hambo siluhambayo. Akhona Nkosi amathuba okuphelelwa lithemba, akhona Nkosi amathuba okuphelelwa ngamandla. Kodwa Nkosi into esiyaziko ukuthi wena njengoThixo unguThixo osinikeza amandla. Bawethu onamandla amakhulu. Nkosi sithembele kuwe, sithembele kwawakho amandla.
Singayaphi Nkosi nasingezi kuwe? Singancedwa ngubani Somandla nasingancedwa nguwe? Wena ulithemba lethu, ngamandla ethu, uyizinto zonke lithi. Thatha udumo Nkosi liyakufanela, ngoKristu Jesu Nkosi yethu. Amen.